Samuel Dandur Batu Bapak Laso Tongkonan Buka Buntao rombonganna Profesor Pasolang Pasapan Bamba Tadongkon rombonganna kita almarhum Indo Bara Batu Desi Tongkonan Nete Tua Sibunuan. Lanjut ini daftar rombongan kita. Rombonganna rombonganna daerahna Batu Mama Amarni Pana Arantepao rombonganna keluarga Pado Palimbong Batu Baba Jane Tongkonan Tenge Randan Batu rombonganna Bapak Sampai Tongkonan Buka Buntao rombonganna Lianor Batu Pak Anto Buka Buntao rombonganna Mama Lai Batu Intan Tongkonan Buka rombonganna Neiba Buka Buntao rombonganna almarhum Siamde DP Dandur Tongkonan Buka Buntao rombonganna almarhum Sindo Mama rombonganna almarhum Sindo Mama Pasopo Tongkonan Buka Buntao rombonganna Nema Sangka Kawasige Balusu rombonganna Prabu Suladina Tongkonan Buka Buntao rombonganna keluarga almarhum Yohanes Bara Batu Nenek Caca Mina Sauba Makassar rombonganna Bapak Jesslyn Batu Anton Maruang. Iya, nasa mo tutur rabu kutu lam pasaka batang ali kalena lalen du rokote tarampa kali pakalua latilan rokote luba padipotan don kalonara. Yang penting dibandingkan bisa mang. Sar kena normal teh gitu. Ya, cek 1-2. Yuk ta mak berani padolo. Eden tela mak sising kanadian presiden karu ka laki di patasu dolo belanda yate keluarga damai na madobi isule. Yo. Yate lalu reke garuga. Si tuangate. Yo kipalaku lako kipotor rotomaton na dami garuga. Rampung po denai. Ya, yang motor terus semangat.
Ya, tambahan rombongan di Sombolinggi, isolasi lah Sombolinggi, Papua. Apa sia pamidaga nenek buang tu nenek mi piang piang tungkon nasa tipwa bakmi lindo minto leso karo amni dalu sa pulang nami bidang 30 mindua. Indang singa iya kita ma'araratiku, indang lain kita ma'abuku lako-lakon. Meroro tama tasage wakana, menanan tama to'wai. Indang singa iya taruku bulawan na tongkonan, indang lain lolosukan daurin na isungan paakalan doon. Minna pala susinna lasi palim padaona lasi tende garaganna todi garagama suli todi kumbo darang butuh daw amro sang tampanna pintoen sang bana tulang sang dadianna. Tungkon nasa mami Temay tarugo bulawan na tungkonan Anda to ibutukon na buhangin to di botaronggo na asin di pemaririn na nangka di pululo nasin dan alalong. Siwang ulang ate bating si kadende te Mario. Rabawi sang salulambe langanoi sang salureke Rabawi sampulari rekioi dado pong kakema sando risoi sinna Rabawi papas sa pumawa langanoy songko siling-siling manggi ui kakupokada laku tuleran ni mati tuka pamale sokaruan na lililepongan bulan hangga matahari kalno Angga digente anak pare nangka soda passa saran tuyu tae mopa derutanna tikil lang pantarisan malari susira lanti allo to demo lanti kulla di rande lulangan oh marara katema itu dikasiri mata bubunga di kabangga tondon turunanna tungkunan ribuka pagantianan malabina lili lembang na patang penanian bisa bakbak kamu isar katau tay kamu pelelei tungkunan ribuka nanai pangloloan sangka panggosoran dotilangi
kendengan dandan palelean kasiri mata bubunda kota wana lembang jika tumpak ampu lembang apo bentu tuan li siang baralamba si barong barana Temai balimbing kalua solaloko kang kawanan tonipo parandena tondo kalipo tanggan kapang leon tonipo kandu kutarang kana tondo Iko pampang napang leon Lamay padang ay tabuntol nanay bendan pakabang bunga alloy nina Tulang lang na tumuan ito pula mangkalibelen Ulangan silondoan rara makampan bukutang si piadiran Kahit na ina nakapare-pare langka so labas sa sarang tuyo Karo kebulawan na pong kalua lalusukan daw rin na lamang na Toni gente to manarang umpoy akong manusang kala kutumanok kalway nila to na di Indo basi kasadre to na di Abe panda di pamalokso Hanggang siya yung kalamba si Barong Barana Karo kebulawan na to mangka kalu lalusukan daw rin na to samba batu patoko Di kasiri matawon na di kawanga tondon turunan na Karo kebulawan na lingkas aile Lamay padang hari baluso Langan siya yung kalamba si Barong Barana Arara makamban puti umpa lamay padang hari Maruang lili lembang na tondo karisan oslo Tingku pango tonan marioku Balo tongan kadamisa pandananteng kosituru Minda duka la susinta la siparin pada uta Ke laoki sang rapuki turungki sang pemanaki Masiri matameng kita malun pisai leta Buntiro kayang maklandan pintuin mak paran-paran Tema itu di pintuin tasakan alipungan tunduk Ipo sulo-sulona dainan kuwalo lipu tumbo pulau Ma ketuk kapa ma deso karuana Lantai lipungan bulan angka matarik kalong Limbong ma'al lo terima kasih lantai gula di kerang di lulangna Nah tontong di bungka bak mangani kena terantang kau labi di kilang ambang Bulawan nate garuk gam pulembang Makalima namin linggo pantarangat na Padang limang kasa to diyo didikna Bambana doang Janayong mo Talu bejoy cepat kala apa pada Sumayri gua Mangkau riboni payung redu Mata sekali sang Allah Lagi kau bu kipalilingi bontong tanda bu tunta kitamden balatidong kati umbaranta Lagi kau sampah abating kimotondo pangotonan marioki Kisampak ki italulangan ki dendeng ki italorek kena kendek kalau pada kendek tua talangan ulan pada langan para yanta langan laung kalau tangan dalangi rek kelau sepa lindona bulan lau kalapa paraya mak lalosun naya
eh. Jangan tahu. Iya. Itu bisa kena di dia bisa kan. Bisa kalau lawan Brandon ke depan. Kalau setelah direktumi benar ada mana? Gimana nih sekarang? Sekarang. Walaupun sudah murah, bisa dilembut. Only 1 week is not enough. Some of the tourists, 3 days, 4 days, it's much. Like the food? Food. You guys eat pork, yeah? Our main meat is buffalo and pork. That's our main meat. We have a lot of fish. No, fish cutter is very limited. Belum. Ini dari gong ini bukan dari mic itu yang bunyi. Itu yang keluar anunya. Keluar anunya ini. Kan di sini paling Hai, potong Pak. Nanti apa nih buret itu cuma merekam deh. Ya ber. Benar mikir itu di saat ini. Yan na pura mo tumamarak ka. Yo. Kok wait yang bilang? Tidak lah. Di paling depan keluar duluan baru saya bilang. Di depan itu menunggu. Biasanya memang itu mic bunyi-bunyinya nih. Enggak, ini bapak sama anu sudah di luar memang yang bapak ipar ya. Pas kita depan gitu kalau Iparnya itu dulu paling dulu ya. Belum finish, karena keluar duluan.
jawab dia. Itu yang tanggung jawab 2 orang itu yang pegang itu. Yang pegang. Tapi yang paling depan sama Mama malay. Mas Mami sakit itu. apa lah? Nah itu bunyi peluit ya? Bunyi itu yang bunyi tadi yang Peluit, trit, tukang parkir ternyata. Pak Kambik nih. Pak kami nenjo. Kemarin udah pasti lagi deh. Jam 12 ngumpul. Mulainya lambat. Ya foto-foto. Foto dulu. Foto dulu di banting nih. Mami. Oh, Indo. Mami. Izin. Panggil Dino. Bapak boleh. Tidak bisa. Jangan mamai air. Tidak bisa. Siap di sana ah. Tinggal sayur tadi. Tidak bisa. Tidak mau nak foto nanti. Oke siap. 2. Boleh tuliskan nih. Kenapa tidak mau? Masuk nih kayak ini. Tidak. Lagi ya belum? 2. Bebas 2. Selamat Ki. Oke baik. Naik lagi kembali tuh. Naik lagi. Tidak bisa naik lagi, Leng. Tidak bisa, harus ada. Kelihatan tinggi. Cewek-cewek senyum dong. Gadis-gadis. Mereka banget di sini tapi suami tatar. Mereka. Mang kamu di kuning. Boleh mir na. Itu boleh mir.
inang aturan pagdalonan. Kopi teh. Kopi semua. Oh ini. Ada ketiga ini kawan. Bukan. Ada kawan tak? Tidak ada pakai gula. Pakai gula ini teh. Tidak ini kawan. Kawan ini tahu. Kawan anak pakai. Iya, kalau kawan tidak pakai gula. Kalau kopi ada gula. Hey, ven a comisionar mi tipo de ven. Ven a comisionar. Benar. Foto kami. Apa kami? 5. Pemuda. Terus maju-maju kau sedikit juga terang-terang mana mukamu. Oke siap. 2. Lagi. Oke baik. Jomblo semua. Oh, ada. Kodong. Empat masih jomblo. Jomblo sama bentukan sama saja. Jomblo di antara gadis gadis semua ya. Kena juga lah, nanti kita kira pakai sudah datang. Mana deh mau bilang tadi? Masih lama-lama ini. Ya, bisa cepat. Supaya bisa ditutup ini siapa-siapa. Sampai kita mendapatkan sudah.
Ini satu dong. Ada ke paling. Kata acara kamu mau live itu mana? Live teh bosku. Oke siap. Lagi lah bicara potong. Para ka bicara ko. Ya. Mas boleh mo. Bola tindak para sesinalasi paling pada ona. Bilmen data sini betul kan mati. Halo. Lansiar kah? Lam belum. Ya. Sudah di anu. Tarik dia masuk tarik. Oh iya iya iya. Tai ai. Tempo lagi. Satu kami mana kami cari. Wala na urus lang kan. Pak Yusuf sudah balik dan dia Tahun di mana? Sampai sekolah sudah malu. Ada yang bikin pesen? Ada memang. Cuma perdunya belum. Nanti siang diperdengarkan sana.
Ha oraya geçmediler. İzlemedik mi? Ya oraya geçmediler. La kokoala sosimo akan nabating laten mo pasiruan na Mario ke siruay talambi keteni takaratui na kikwasundun sang tangkin nabating upo sang parayan na Mario untara na kita tanda mali na to maraputal lang tuding kaluwa na to merapurara taruk turiyang nate tongkonan kaliba lagi ko din na si upa tapo paraya na po pamuntut ang tipik ibatang di kalita na po kaya katatilas si Tondol to batangta untuk ko niya loy ko naunis ni kula sumuli natin na upuang di paturo-turo tumama mo na ote kurang diang gilo na di ko sundon siya migi si Manta Perupa upo siya migi si Dirolindo angga anak na diyan kong sunakinakan angga te po apa na leso karuan na te tongkonan lidan mainding pala arpo suling karara tatasik makulang butaruno di umiwan malapita na kitontong mga kubumba mga oritan na dinaran to gumawa susikan di ka to sa libu lantangan langiten kanto kaun tumarakalan para na batara ke di ko kay tampon may langi ke kumarara kitang sundun di batara makamban ni manitang kitang bilambi na masir di manapal manitang kikaratuin na ano toro mo pakundun mo ko nini patang diwaka iya batang di kalita apa lagi kuar ko suling kararata bilang na kita pantara na kana pandi paliuk pangluluan na tadong kaysanan to manarang mundasi po kanalimbang to pandi unda rumah kasilana koli-koli to manarang unumpu ring kato to pandi pasitemun lembale ito to nenek ditumpuiran na di kala pakatampa kapilalang na lang muraka walayan siya rumpolo paminta si Roro kini ito secara mama silin na pangimpi kung pamimpi ni matatubo ka kung pakalolo di Baseko kini masih di usuling kararata to kumumanin na si upa tako upa paraya mintu na katang palambiran ta kalo inatang salah kalo tabori inatang salah bori din na si upa tontong si upa untuan rano nenek si putani te kasale tontong siran dan amanda nenek si puta to matoto nage tolo nage dua alam na bulan paralangan paraya ta lom kalau kang ngalangi rekeo se paling bulan pula kunala pamula suki kala paraya makalo sunaya nah kita tadi pada berapa kali ngaduan tata walian suling kata nah kami satu ngisah halat tanah kami di Pulauan Pakan Jalan Pulauan kasih daru nabi nana tanah impalan dari bau kutu dan katong bulan tanah tekula perang di ulang ya matu katongkonan kamarajian keluarga almarhum Indo Parna keluarga almarhum Indo Parna batu desi tongkonan tanah detua si bunuan orang pemakre di nambera atau pernah atau pernah laki utan tersikir makaban atau ing bulawan ibu utang sepeda atau terima tangkian sur lah termarin di kilangan alam oleh berjen setaruh lantang nomor talu si taruh nak ketongkonan kamar di anak almarhum siam BS Samuel Dandur anak almarhum siam BS Samuel Dandur batu bapak laso tongkonan buka potau turang pemaren di nanti dong tongkonan lagi mempademai kalau puang bapak lai PB lalu nanti misalnya lang setaruh lantang nomor apa saya lakukan talung puluhan talu si taruh nak tongkonan kamar jana anak almarhum Sindo HP galak suso rombongan anak almarhum Sindo HP galak suso bamba tadongkon pemaren di nanti dong tongkonan lagi mempademai kalau puang bapak lai PB lalang lagi misalnya lang setaruh lantang nomor apa saya lakukan talung puluhan talu si taruh nak tongkonan kamar jana almarhum Siambe DP Dandur almarhum Siambe DP Dandur tongkonan buka pun tahu turang pemerintah mali untuk turun kapal lalu puang mama lai PB lalangan ki misalnya masih taruh lantang nomor apa selalu taruh puluhan taruh si taruh nak tongkonan kamar jana almarhum Sindo mama apa sobo
almarhum Sindok Mama Pasobo tongkonan buka buntau orang pemedan damali itu utun kaporo nagopuan Mama Alai Baby lalang nang kimis saya nang staru lantangan namro apa saya lagu talung pulon talu Tuloy-tuloy na tayo. sitaru na katongkonan kamari diana Bapak Sampe rombongan Bapak Sampe tongkonan buka buntau orang pemedan damali itu utun kaporo nagopuan Mama Alai Baby lalang nang kimis saya nang staru lantangan namro apa saya lagu talung pulon talu Tuloy-tuloy na tayo. si taruna katongkonan kamarjana maklai rombongan maklai bantu intan tongkonan buka puntau orang pemedan damari itu tun kaporo kepuang maklai pepi lalang ang kinis saya lang si tarunan tangan namoro apa saya kota pulang talo Tuloy-tuloy na tayo. si taruna katongkonan kamarjana Prabu Sula Alina rombongan Prabu Sula Alina tongkonan buka puntau orang pemedan damali itu utun kaporo kepuang maklai pepi lalang ang kinis saya lang si tarunan tangan namoro apa saya kota pulang talo Tuloy-tuloy na tayo. si taruna katongkonan kamarjana ne Lianor rombongan na ni Lianor batu Pak Anto buka buntao orang pemedan damali itu utun kaporo lako puang Mama Alai Baby lalang kinis saya lang staru lantang nomor apa saya lakukan talung pulon talo Tuloy-tuloy na tayo. si taruna katongkonan kamarjana Neiba si Neiba buka buntao orang pemedan damali itu utun kaporo lako puang Mama Alai Baby lalang ang kinis saya lang staru lantang nomor apa saya lakukan talung pulon talo Tuloy-tuloy na tayo. si taruna katongkonan kamarjana Profesor Pasolang Pasapan Profesor Pasolang Pasapan Pambatadongko orang pemedan damali itu utun kaporo lako puang Bapak Alai Baby lalang ang kinis saya lang staru lantang nomor apa saya lakukan talung pulon talo Tuloy-tuloy na tayo. si taruna namanya keluarga Pak Adu Palimpong keluarga Pak Adu Palimpong Batu Bapak Haji tongkonan tinggi Randan Batu orang pemedan damali itu utun kaporo lako puang Bapak Alai Baby lalang ang kinis saya lang staru lantang nomor apa saya lakukan talung pulon talo Tuloy-tuloy na tayo. si taruna katongkonan kamarjana Nek Masangka rombongan masih Nek Masangka Kawasik Balusu orang pemedan damani itu utun kaporo lalu puang Bapak Alai Baby lalang ang kinis saya lang staru lantang nomor apa saya lakukan talung pulon talo Tuloy-tuloy na tayo. si taruna katongkonan kamarjana almarhum Yohanes Barak keluarga almarhum Yohanes Barak Pak Turina Ijazah Mina Saupa Makassar orang pemedan damali itu utun kaporo lalu puang Mama Alai Baby lalang ang kinis saya lang staru lantang nomor apa saya lakukan talung pulon talo Tuloy-tuloy na tayo. si taruna katongkonan kamarjana Bapak Jesslin rombongan nasi Bapak Jesslin Batu Anto Maruang Saloso orang pemedan damali itu utun kaporo lalu puang Bapak Alai Baby lalang ang kinis saya lang staru lantang nomor apa saya lakukan talung pulon talo Tuloy-tuloy na tayo. si taruna katongkonan kamarjana ni Erena rombongan nasi Erena Batu Mama Marni Pan Arantepao orang pemedan damali itu utun kaporo lalu puang Mama Alai Baby lalang ang kinis saya lang staru lantang nomor apa saya lakukan talung pulon talo Tuloy-tuloy na tayo. si taruna katongkonan kamarjana Deden Sombong Linggi Solasela Sombolinggi Deden Sombolinggi Solasela Sombolinggi Papua orang pemedan damali itu utun kaporo lalu puang Bapak Alai Baby lalang ang kinis saya lang si taru lantang nomor apa saya lakukan talung pulon talo Tuloy-tuloy na tayo. lagi kelas simo sangarana apa gantiran belawan tanah lambi daran dan dipuduki nah dete ini darah tonggak di lagi apa kalian dimai nasalaran dan tiran dan dipuduki nalin lagi darah tonggak di lagi ya rekan tak mata lagi tanggung tak masih sebalida lendu tak masuling pak peranginta tak kalinya nama batang alikale tetap kalau lo ini meja protokol Allah kota dia masuling karena angkana kita kaya nama adan dan sarapang mak paran-paran angga simbolong manik lokon loyerara tu manda apa nasalaran de lantang tawla abi igombay melong
Kaya bukai ulang magi suleng kararata tahu karang kalau dendek rian malabi ita tatumeng kamarampa lakot inamang kana pasadyang gi duma arapo den siupa ata paupa paraya tapu paraya na sumpulang aloloko na katungkonanta naupo lang ang pendonan na kamarintinanta anatang penilakang tang pesanisian. Okay. So they have the letter there instead of number. Yeah. See, the kids are moving now. Yeah. Okay. So they have to remember. Yeah. Ada teman. Ada. Aku tunggu. Mana mama? Ayam nih. Aku sama temanku. Mana teman? Mama mama kalau kan tak. Oh. Anak pak anak. Apa sih maksudnya di formulir? Si Mas, Pak Bupati gitu. Sama bang bukan? Tapi itu ada apa papi? Kak. Berarti di berapa hari ya? Sampai orang ke 10.33. Iya. Wakati usul Tirolo. Oke. Jangan lupa lah. Iya, ke sana. Tulungan ngambang mo kami talangan na. Wala may tama to. Mali ba kung kita may dapat. Alalun na lang sa maani dia. Tapi arte, dapat ako tanay doy. Dapat ako tanay doy.
Oke, thank you. Bale, menetap. Saya mau robe pak, bukan itu. Cuma di buku ampe. Iya. Sama. Ja mam aż tu się widzisz, aż się lepią. No, przyjdziemy do restauracji. Tak. Będzie kolejna odcinka. Cóż zrobić? Hello. Hello. Where are you from? From Poland. Oh, Poland. Yeah. Okay. Thank you. Proszę. Jeszcze wywiady. Ja mam jeszcze Lama ka kan ni Rekke. Lama kang kwan ni. Iya, yaitu kamu lo pemina, yaitu panganan sekolah. Iya.
Yang dako itu ada jalan. Kan bisa jadi wayarna lambat. Iya. Bisa diganti bisa wayarna lambat. Dasar lambat kita. Memang harus nanti ya. Lebih baik dia 3 betul, beres betul. Keinginan. Tumatin natin dulu. Si Kuili disorong nila ke protokol ni atu meeting Romi. Pas aja. Halo. Hey. 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 Mau gula-gula kah? Tidak mau. Kuman om. Makan dulu, makan. Apa itu ikan itu? Apa murah? Sate. Oh, telur. Mande. Oke baik. Makan itu aku makan nih. Makan dulu. Yuk. Sampai. Oke, kita jeda dulu guys. Nanti kita lanjut.